Leo megina kilo megina kakaluo remo pek lo pi. Acholi wacho ni remo pek lo pi. Dak pi ba wat ki onyo ki dwako ite agulu. Ana mor lwak tuju uchwalo kar malaj mapa beri YouTube kedu mapa beri social media bene na bedo ka wuore kin piny meneno peko ang'o mati kom luo. Dak pek ang'o mati kona ka kwene ikom luo. Ene mano gima an keidi Kristo hama la luoro odaga imiene. Abedo ka wuore kin piny. Piane umegina kilo megina ludiro irwa mapapat. Wan ka wabino i YouTube botu, unyo wabino i social media botu, umier wabin ki jemi mapunyo kaka dak jemi manoti point. Mana gin machie eno. Dong, luong an kinying keidi Kristo hama la luoro odaga imiene. Kai luo odaga imeni, wakanen ka menu nywelo dojo. Dong kaka luo Acholi Acholi jo padola, Acholi jo labuo. South Sudan, Uganda, Kenya, Tanzania, Ethiopia, Congo, Nigeria, Ghana, Africa, Europe, an uminu latinu keidi Kristo hama la luoro odaga imiene. Agenda matina na biro kede, agenda madoga lo kompero mengom matika yelo kakaluo. Maino lo rock ene gitika kelo mona ikinwa. Komberi chawane lo kangom tika beru wen ilo upaduo. Chere South Sudan, pori wig mokaro, ki chiedo dana ngwen ki poro waito. Chi penyu wini, ludiru Rwodi wa gitika neno kwene. Ludiru kalkwaro gitika neno kwene. Wangom tiyo kama ling, enaki wajine wangom. Wangom tika maling, mabene kake mukene gineo hatini wangom tika maling. Inanwa. Ento ini binone, lurok gitika tit kedwa ni wek wangwa to. Wek namba, palotino luo, umiru dak ping. Mana gin malurok tika tit kedwa eno. Donglu diru Rwodi, ana lego wa lega. Ki wajini, remu pakakaluo pe machara. Dak remo pakakaluo pe meripo mona kiluo. Kone ti South Sudan, kone ti Uganda, kone ti Ethiopia, kone ti Kenya, kone ti Congo, kone ti Tanzania, kone ti Nigeria, kone initie i Europe kabir mapapat. Ngeni remo paluo mati kom keidi Kristo hama la luor daga imene. Eni remo mati kom yen. Acholi langi Acholi jo padola. Tim matika timme ikomo minwa pilokom wangom ikin South Sudan ki Uganda timme pebe. Dakto matika timme kom luo petika timme kom lurok. Kinera ngwen iporo i South Sudan ene wen luo. Kanino chwe chunyu mako megiwa dakune bene dano tungi. Ibi none luo. Pepe chere none wakwa Uganda moyo kineko. Pepe chere none wakwa Nyarwanda moyo kineko. Pepe chere none wakwa Nyankole moyo kineko. Unyo wachiga mo. Ente bi no en wan luoni. Ene wan pia neka kinwa. Dak en wane kitika piwa. Undo diru Rwodi wa wangom ikin South Sudan ki Uganda kitika diru ne di chingwa kiti wo. Di ching kiti wo kitika diru wangom. Rwodi subadek ki waro. Kilo diru Rwodi mukane. Rwodi lugai. Rwodi rotinya. Rwodi achana. Ludiru kalkwaro. Ludiru Rwodi murumu lobo paluo wen. Lok me wangom ikin South Sudan ki Uganda. Lok enene peo miero ubalkar mamaduong mierno ki beru ping kineno ho. Dak unu megiwa kilo megiwa mauti te gang mau winyo an keidi Kristo hama la luoro daka imiene.
un ma uti Africa, un ma uti lo ma wako. An kar cha waje ni ba, wan ma wan lego chen ne bodu ni ba, pene wa lego me konyo otwa, pene wa lego me chulo school fees palutini wa, ento wa lego me workin pay we peko matika mako lutino ruo, kilo diro ruo, ki families member pa luo, wan jomo kene waramo workin penya, metiji yeya. Ani cha waje ni, muchara ni manake, Pedrom ka koni ke mai ngommo ma iti Europe, iti Canada, iti Sweden, iti Switzerland, iti kono Australia, kono iti USA, Pedrom ki gin matika te megan kain. Dak wan ber po amero muchar ni ole wen. Wan wa mero mari mana nokia. Ki wanye ni kulu pong ki jaye. Ka yini bole mone manako wache ke di Krisama, mete ki program ma megi. Chele nen nu diru Rwodi. Chirinan no diru Rwodi ubet ket ki kachelo. Chirinan no diru kalkwar mukene matie inside me South Sudan, iribgi kilo diru kalkwar mukene matie Uganda, kilo diru Rwodi uwen ubet pe kachoka weke yubwa ngomoho. Ento man unu megi wa kilo megi wa aunties, uncles, un mountie kinpeng, malo bang ya o chingwa dada unu tiyu chiente, po ye konyo Wan logo kawa logo kuman ke di Kristo ama logo mamera dada. Latini logo ya nyeri logo kabisa ento mio support peke. Komberisha wane ngome South Sudan kitika di yoneo. Peni wan luo ke Kenwa, peni luo Uganda, luo Kenya, luo Tanzania, luo me South Sudan kiti ilwenye kingi. Ento luroga itika piyo wan ya. Luroga iti piyo wan. Man no go pimo gi mogo no ko ini nen ko berchane ngom pa jo uchero ko wen ki bul tika chero ko ento no border wa border to wa border to wa we do para bete eno we pa jo ku ya don kango wa wen ki bul ku ya kango ka duo Ludiru kalkwar ma megwa magiti South Sudan. Ludiru kalkwar ma megwa mati Uganda. Ludiru Rwodi wen. Kape waro konyo pajo. Chi wunu mwany yato me joko nywan. Tese ini noni lokpa amke di Kristo hama tika kwero. Ini noni pe mero ripe keda weke tim dimoni. Choko mwenyo yat me joko nywan. Piene nodo tiana ma wano nywan kini nodo mkonye peke. Gube beru kwere. Kubi bero kwere wa in machado minister ki war ma det amero lok minister uneki la baro ke kila miene ma wan war ki South Sudan ma bena ti MP kulo ujowa ukony wan minister ini ngeyo ni ngumi mo kene ti we South Sudan la mero bere ngeyo gine ni minister pingo won poro mo konyo kaka Luen tika time kin luo. Luro mukene kitika kelo mone kin luo. Pingo won poro mo konyo kaka. Ludiru kalkwaro. Ludiru Rwodi. MPs. Luloje rwama papa. Pingo po miero konyo wan. Ngoma tika time ilugo pa luo. Ka otoe South Sudan. Umiero wan wen wakoke. Otoe Uganda. Umiero South Sudan wen wakoke. Because we are one luo. Penen mabeka luo tika lwenye kimi luo. Apama la kore tim ene matwan. Luo ka lwenye kimi luo we. Pama la kore tim ene. Kulo. May no time bero no right. In beru chalo iti tako kuon. Iti chwale oracheli. Oracheli be tako kuon dak chwale oracheli. Eno ni wano be dak kwen be jone. Wan mo wadoke nompe wadoke wan ya. Kaka. Wadoko peloteno, dak anati lok pilatini, kone tiwa USA, Canada, Switzerland, Norway, kone tiwa kwene, anati lok pe young generation ma meki ya, party lok pe mega. Dake, MPs ma anabalo eniba, peni abalo ni wekdano nen an ni keidi Kristo hama loko totwal, unyone atika timo business YouTube. No. An party mo business YouTube. Ana miro ni lutiro ma initi ka nywalo ne in me neno ane wer dire maja guno ngom nen kin matiti me Uganda Northern Uganda kubedong romo ki
ngoma titi me South Sudan kitia diru dog ngoma dira charo dog chapak mati wi mecha kakaduo uno megi wakilu megi wa mauti wako 11 moke ken uno tiki namba chima ole wen kong mono dong ka chitan mono dong ti chwiny mo madong dong no dong ni dong korumo dong ka odega unyo po mier wa winyo loka to ma do no ngate mo ya kere ki South Sudan kere ki Uganda uno ngate mo madong uno gero to ma we ko jok ya ne borre we ka da wan wa wor ka konyo pajo ya ojowa an ke di kusama logo eno bako doga eni matinti YouTube eni peo begir jemi me YouTube ngaro deleting pake dire ma le kwayo ginone o ke di kusama ka do bere loko da eto jomo kene lo bachule ene ko beru chingi ki kuona mapege miero konyo pajo jojo kamado alem abile mo gwa ko kwere wa to tiu o mede ki gwa ko won kero deg loka kero po miero winyo loka eno an pura miero wacho ni ludiru Rwodi ludiru kalkwar magiti South Sudan ki ludiru kalkwar magiti Uganda peo chwan miero maduong wa beru pej wa oro ka choka ki bet pej kinen ngomo miero kitim me konyo wa lutini wa mawano nwalo gini adada bubet ki kuj la bon eno lutien weng upi lutien weng slave kono South Sudan kono Uganda slave jojo kamado abila mo gwako kwara to tiyo o mede ki gwako in mai tika neno an bedni ti super glue ki chena ni mane made teno mo miere kon ki pajo baratika blocking you paro teno ma megi young generation ma inte nywarogi gube bero kwere ka dire ma otanye ki Sweden USA Norway Netherlands Switzerland kono ka kwere gi ngama no ng'eyo ni obetanye Ukraine ki Russia angama ng'eyo ko bedeno eto otanye ko bere ko riyo giti kwere in bere dire ma tanye ke wa ko ka meti yene mono da ko belego yene wachiro ka bere South Sudan ngometi kwere wachiro ka bere Northern Uganda gamu kwa ndare kwa nyo wachibere gamu kiratindong o tanye USA nyo tanye UK ni ngomeno ti kwere wabero ki wit ka kaluo kai tamo ni do itiki ori madiet UK itiki ori madiet Switzerland Norway kono mo itame po betanye ala me penti kapino rondo ma goku amaru keidi Kristo ama the original lo ba goku